Nō reira koe nei, te wiki e whakatairanga ake ana i te hunga turi puta noa i Aotearoa, nā kona nō hoki te whakaaro o tētahi māma no te whanganui ātara ki te waihanga whitiata, ko tana tamāhine e whitu ngātau kei roto. Neke atu i te ruarau mano mā takitakihanga i ana whitiata i tēnei wiki kotahi nei. Hei tā te o Kiwa McLean, ko te wawata o Carol Winiata i naia nei, kia mahi whitiata o rotorota reo Māori mo te wiki o te reo Māori. Koe nei tōna ara whakaputa i ona whakaaro. Hot chocolate egg. Just because someone has a disability or can't talk, it doesn't mean that they can't be treated the same. Ai rā whitu tau te pakeke o Jaira Winiata o Ngāti Pukenga me Ngāti Raukawa kua pā tema te turi. Koe nei te tau tuarua kua rewata ana kaupapa whakatairanga i tēnei te wiki whakatairanga i te reo rotarota, me te aha e hauana tāna rongo. Well, we just really want to focus every New Zealand Sign Language Week on promoting the language and doing what we can to teach people how to sign. E ai ki ngā tatauranga a tatau Aotearoa he rua te kaumārima o rau te whaipānga a te Māori ki te mate turi. E whakaaweawe ana a Winiata i te iwi kia whaia te reo rotarota. Breaking that barrier so that they feel included and it's empowering everyone, you know, that it's easy to learn and that it really does make a difference. Me te ahano te wiki tonu nei, uai tētahi ekenga nui tai ore ore, ki uta. It was the first time ever in her whole 7 years that she asked me to sign, or, you know, that she wanted to sign and she wanted to do a video because she could see everyone else doing it. So we were really humbled and really touched, and yeah, that was a big highlight this week. Ko te āwhero hoki kia tere tonu te terenga o Sign with Jaira, haere ake nei. Māori Language Week's coming up too, and there are some Māori signs, so we are considering doing maybe a sign or two a day for Māori Language Week. Sign's going to be a big part of our future, so we want to do all we can now to promote sign so that she can talk to more people and be more included. Hei te paunga o te wiki nei ka pia i te wiki whakatairanga i te reo rotarota, engari anō mō etahi koe nei tō rātou ao i te pō, i te ao. Te o Kiwa McLean, te karere.